Salam dostlar, bugun biz жаңы onlayn kompilyator жана IDE карап көрөбүз. Ал үчүн coder.com'га киребиз. Бул жерден bunun аккаунт ачып коебуз. Sign up эси болгон болсо логин ачкандан кийин бул жерде телефондон деле кирсе болот. Жана компьютерден жазып кирсе болот. Ошондой эле бул жерде Linux компьютер сыяктуу болот. Ошондой эле бизге память берет 17.18 гигабайт, RAM берет 32. Ошондой эле language support бар. Visual Basic, Ruby, Python, PHP, Runtime Go, HTML, C++, Java. Бар. Okay, let's go. Sign up. Бул жерден sign up with Google эң оңой жолу. Okay, бул жерден телефон жазып, ага телефонго код келет. Ошондо кодду жазып, анан киребиз. Мен билем, ошон үчүн кирмөйдөн кире берем. Окей, киргенде десктопто мындай экран чыгат. Бул жерден create project. Ошондой эле бул жерден өзүнүн IDE тандасак болот. Visual Studio Code Cloud, Atom Code Cloud сыяктуу. Okay, create project. Let's say our project. Okay, let's open it. Okay, бул welcoming page. Бул жерден өзүбүз customize кылсак болот. Мисалы language'лерди тандап, support'торду жүктөп, ошондой эле темаларын өзгөртүп, ошолорду каалагандай кылып өзгөртсөк болот. Мисалы бул жерден каалаган extension жүктөсөк болот. Marketplace. Мисалы autocomplete. Let's say autocomplete C++. Бул жерден мисалы C++ snippets жүктөсөк болот. Окей. Ошондой эле бул жерден файлды ачсак болот. Мисалы save. Бул жерде path coder mnt nurik 99 our project. Ошонун ичине файл ачабыз. Мисалы 1.c++. Окей, ачылды. Бул жерден бул file tracer. Ошондой эле бул жерде терминал бар. Linux терминал сыяктуу. Мисалы бул жерде ls десек, nurik 99дун our project аттуу папкасында 1.c++ деген файл бар. Окей, бир нерсе жазып көрөйүк.
def salam do'stlar. Desek, misali bu yerden özünün extension yüklerken compile kıla turgan. Bu yerden compile kılsak dagı bolot. Misali salam dostlar. Oşunday da terminaldan çek bolot. Misali G al üçün G++ 1.C++ okay ls bu yerde bizge a.out adlı fayl çıktı. Biz eğer bunu açsak C++'ın compile bolgandan çıkan bolot. .a.out salam dostlar. Oşunda ele G++ 1.C++-o 1.exe desek evet bizge 1.exe adlı fayl yaratıldı. Biz bunu açsak misali /1.exe bu şunun exe faylı. Okay, misali bu yerge bir input alıp koyuyoruz. Misali enter the number. Okay, scanf. Şimdi okay. Let's declare the number first. Int num. Okay. Enter number entered is 20. Okay, save. Misali bu jaktan rangı koysak. Bu jakta input girgizilmez cannot editing read only. Okay, o son için biz terminaldan açarız. G++ 1.C++ -o 1.exe. Okay, /1.exe enter the number, let's say 2018. Yes, number entered is 2018. Oşunda ele file preference settings'ten okay, let's close the terminal. Okay, bu yerden özünüz qalanı customize bolot. Misali font size'de özgörtecek bolot. Misali bu fonttu çoğaltqan qoy. Misali 15 desek 15 evet 15 bu 15 çoğaydı. Misali 25 daha da çoğaydı. Şimdi qalanı özgörtecek bolot. Okay, CPU, disk, memory, Linux operating C++ file, main function şuların barını gösterdi. En negizgisi bu ispatlayın. Okay, wish you good luck, enjoy it.